درود و زیاد اینو نگاه کنی همه جا ورم دارد خچکو کنیم که زندگی همی خیلد زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است در دمی شعله فرو رفتن و نگداختن است مقصد ساده دلان خواب پریشانی نیست از همین خاک جهان دیگری ساختن است امیدوارم انشالله همه کس خوب هستید زندگی خوب دارید سلامت هستید بردباری و پیشروی دارید اگر که دوستان عزیز امروز ما تصمیم گرفتیم که باز برای بالیده گرداندن روح شما برای بالیده گرداندن خاطر شما ادامه انهام فیلم ها آغاز شود ساعت ها زبراتش کرد 10:59 خب اینجا همراهی مادر عزیز که خودش رو بجا میکند در پشت ماشین توفانیسا غلامова قرار داریم و این توفانیسا غلامова مادر ما هست ها خب چی گفتنی هستی توفانیسا غلامова چی گفتنی هستم برای تمام مخلصانم من سلامتی بردباری خانوادگی رو تمنا دارم بگذار همه وقت همه روز روزشان خوش روز و خوشبخت گذرد بهترین گپ رو گفته اینجا همه برادرایی که سلام نویستگی هستین علیکی حمد بر سلام خب انشاءالله ما تصمیم داریم که این روز همون فیلم بفرزنده که بود بفرزند تا قسمت 4 پیشنهاد شما کردیم باقی مانده فیلم رو انشاءالله اگر خدا نصیب کرده باشه ثبت کرده پیشنهاد شما میسازیم و انشاءالله این فیلم ثبت کردگی ما خدا نصیب کرده باشد یگان رزولتاتی خوبم صاحب می شود از 85 نفری که در این فیلم قرار دارید خواهش میکنم یک باری لایک رو پخش کنید اما چرا لایک نمونه علیک حمد بر سلام الحمدلله خوب هستیم خوب اینجا مادر میگه که فیلم دهوتی انشاءالله ادامه مییابد اکا جان انشاءالله فیلم دهوتی ادامه مییابد ما در فکر همون فیلم دهوتی هم هستیم اگر اینجا خلای جنگ خلای جنگره من خلا جان نصیب اینجا چند کس خواهش کرده که خلا کنه یک بار همینجا در افیر سریوز نقش بازی کنه در قسم های آینده بعدن که برآمد فیلم دهوتی بعد بازی میکنیم میگوید مادر عزیز که وقتی که فیلم های آینده برآمدن سریوز نبازی میکنه کمتر خیلی خوبی هاش آمدگی در حالت خوبی قرار دارد نمیخواد که نسترینش رو ویران کند نه چه جان بله لیکن من فکر میکنم شما با همین در فیلم ها قابل قبول ان همون نقش جنگره تون هسته شما خودتون چی نقطه نظر دارید از نقطه نظر من هنرمند هستم باید همه نقشه بازی کنم هم خوبی هم بدی ولیکن مخلصان من بیشتر مرا همین در نقش های بدی انتخاب کردن و میگوین که شما نقش خوبی رو بازی نکنید چون به شما نمیزیبد خوب بودن چیزی که مخلصان گوید قبول هستم مخلصون کنی مخلصون شما چی میگین همین خولا نقش خوبی با بازی کنه یا بدی با کنی فکرتون سراز نویسین ما ببینیم که چی میخواین شما کینوی دیوتی تستر برایت چخه میگه همین خولا که من نقش خوبی بازی کنم یا نقش بدی این خولا را گاب نیست میگه ماست چو بدی اینا اوچا جان اوجه که هوش سر شد
нақши ганда мезебад. ва қатъи ҷамшед ҳалим бозӣ кардагиай. Ҳо бозӣ кардагиай. Ин уча дар тамоми дунё мешиносанаш, медонанаш. хуб иҷо чӣ гуфта? Ассалому алайкум Фаррух. Савол ба шумо. Модари муҳтарам, модарҷон, шумо ба филмҳои беҳад хуштомани ганда дар зиндагӣ чӣ хел хуштоманед? Дар зиндагӣ чӣ хел хуштоманед? Бадӣ фарқ надорад. Бадӣ зури бад, бадӣ уча ҳама тарафдори бадӣ бозӣ кардани шумо будааст. Ана инҷи савол омада ки ҳамин уча дар зиндагӣ чӣ хел хуштоман аст? азизи дилам, ҳоло ман хуштомад нестам, валекин орзу дорам, ниҳат дорам ки ду писар дорам, се духтар дорам. орзу мекунам ки манам дар оянда хуштоманд шавам, хуштоманд мешавам, лекин кӯшиш мекунам ки зинҳор хуштоманд нашавам. чунки келини ман ин ба хонаи ман ки омад буд ба ҳисоби духтари ман мешавад. домоде ки ба хонаи ман омад ба ҷои писари ман мешавад. кӯшиш мекунам ки зинҳор хуштомани ганда нашавад. ана диден хушбахттарин ана он нафаре ҳаста ки домоди хола мешавад, ба хонааш мебиёрад, хола дар навбати дигар меҳмондориҳои хуб мекунад. як чи ҳаста ки зиндагӣ ан ҳамин ҳунармандон ранги анамун сохтмончиҳое ки сохтмон месозанду худшон дар ҳамон хона зиндагӣ намекунанд, беҳтарин шароита барои дигарҳо фароҳам мебиёранд, худшон дар як кулбаи ғам, дар як кулбаи дардовар, дар ғарибӣ ё дар дохилам бошад, умр ба сар мебаранд. локин зиндагии ан ҳамин ҳунармандонам аксарият вақт ҳамин хел аст. зиндагии дигарҳоро бозӣ мекунанд, локин зиндагии худашон медонанду худо. ҳамин хел неста холаҷон? инҷи чандин саволи дигар омада. илоҳон хуштомани хуб шавад. кинотон созне ки камтар тарзи гапзанитон безеб, актёротон сахти бад дар киноҳо обычный лаҳҷа просто гап занен зур мешавад. лаҳҷа газан гап нестай. салом алейкум. алейкум. хуштомани сахтгир мешавад хола. ай куҷо фаҳмиде ки хуштомани сахтгир мешавад? ассалому алейкум. мора домод намегирад хола? меҷон хола акоинат худованд нақшакаш худаш медонад ки ки насиби ки мешавад. шояд хай сабабе бошад. учаҷон беҳад зихел холаи мара 10 чиле шунарай. холаҷон гап зад холаҷон. аммо қадар хубӣ бозӣ кардесам меги ки қатӣ шояд сурат бигирам. хола хола ва аз шумо хоҳиш мекунам бо диққат дар экран нигоҳ карда ба мухлисонатон ҷавоб диҳед, вагарна прямои эфир кушта мешавад. 153 нафар қарор дорем, леки 28 лайк изо намекашед. ҳамин шумо каси холара дӯст медорад, кане як бори дигар лайка пахш кунад. инҷа ҳама қанавиштаест, мо ягонтатона нахондам. аз фили нав кай мебарад? иншоалло ба қариби фили нав. амин хел хола дигар дорад зангирон. салом алейкум. амин хола духтар дорад? бале дорад. киноҳотон равитон мехоҳам. гапа надорам. манам домод намегирад. ин домодо бисёр шуд кӯча. хуб домоди холаш дигар дорад зангирм. бо иш ча ин ай хуҷанд, ай душанбе, ай ҳар куҷо зангир. ҳаққи ман дуо кунед илтимос. хола гӯед дар ҳаққи ман дуо кунед. холаҷон дар ҳаққи ҳамин бародар дуо кун. иншоалло дуо мекунам худованд ҳар ҷо ки бошед, худо нигаҳбонат бошад, барори корат бошад, сарбаландии хонободият бошад, ҳар ҷо ки бошед дар паноҳи худо бошед. мегӯ ҳар куҷое бошед худо нигаҳбон. овоз пастак ки мегем баланд гап зан. ё мо гириф ҳастем ҳамин соб бошад. ман ҳам дӯсташ медорам мегӯд. холаҷон манам ҳамаи шумо мухлисои азиза дӯст медорам ва ҳамин чи нақшҳое ки бозӣ мекунам барои шумо бозӣ мекунам, ба хотири шумо гандагӣ мекунам ки маъзарати зиёд. инҷи хатогии темо мурд, эфири мо мурд. як касе занг зад. хуб 2 сол шуд очаҷонама ёд кардам. худованд ҳама касро ба орзуяш расонад. гандагӣ намезебад. домод аз исфара мешидам. хола мардуми исфара мегӯ домодаш мешавам.
насиб бошад чаромем. Салом алейкум, салом ба пеш. Акай Фарух, шумо актиёри зури бадин. Насиҳатҳои хуб мекунед. Зинда бошед. Ҳамин аз якояки шумо хоҳиш мекунам ки дар ҳаққи мо хулоса дуогӯ бошед. паноҳи ҳаматон ба худо филмҳои наву зуру тенҷу хубу беҳтаринро аз хула интизор бошед. Хулаҷон бобои хулиган паноҳ кард ба худо. худо нигабон бародарони азиз. не инҷа саволоба бояд хула ҷавоб диҳад. илтимос кардан очаҷон мегӯяд ки дар ҳақиқат духтаре дорад ки шавҳаркуна аст. бале дорам, вале духтаром донишҷӯянд. тамом ки кардан донишгоҳ баъд шавҳар мекунам. баъд аз буд кардан шумо омодаед ки оиладор созедан. бале баъди хатми донишгоҳ. ҳамин шумо холара сидқан дӯст медорем ки агар ки дӯст доре кане бале менависем. мо ина вақт ҷудо кардем соат 11:09 то 11:10 бибинем ки бале бештар мебиёй ё не. да бале 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 не бале. хоб 35 секунди дига вақт дорем. бале шумуш мебинем. не бале 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 бале. салом алейкум. айни зинда бошем. бале бале аз айниҷон зинда бошем валиҷон. хуб салом алейкум сози хуби. бале 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 бале. миннатдор 63 нафар навис ки бале. миннатдор холаҷон шуморо як кас шум медидад, ду кас дига не, 4 кас дига да. саломат бошад. касе ки моро шумам мебинад саломат оҳ бачаи балеҳо дига буд намешаванд ку. ташаккур азизам. дига холара дӯст медорам. уже хела биромад. миннатдорам аз якояки шумо. хурсандам ки шумо маро дӯст медоред. манам шумо ҳамчунин дӯст медорам. ҳамин ҳама кӯшишҳои ман барои шумо аст. бо кӯшиш мекунам ки нақшҳои хубтару зуртарро бозӣ кунам. учаҷон дидӣ фақат бале ҳай дига. фақат бале да бораи худа. ана ку шумо ба хотире ки дастгирӣ карде холара, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки шумо бигӯед ки хола ҳамин 15 ё 20 секунд хеле нақш бозӣ кунад сиразуда ҳаминҷа. хуб кане рафтем. донишгоҳи технологӣ. салом алейкум устоди азиз донишгоҳи. алейкум барсалом. мо ҳам дар ҳамин пеш донишгоҳи технологӣ қарор дорем. холаҷон боши яктай ку якчи бигӯен рафтем. хола ҳамин 15 ё 20 секунд хеле нақш бозӣ кунад. рафтем. фикри шумо 10 нафарам гӯш мекунем. бале 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 раҳмат. уже дидем холара дӯст медоштем шумо. миннатдор аз якояки шумо. хуб ҳамин хола чи хеле нақш бозӣ кунад. сиразу гап задем. сообщение отправление. хуб як филми апаҷон шумо дидам. агани дӯст медорам бигем акай немата кати занаш бефаҳмонд кардед. бадку золим гандагӣ хуштомани золим хуштомани ганда ё ин ки ба пеш золим хуштомани золим. ин холаи чикурай хола оҳангарай. холаҷон садсола шавед. омин. тоҷикистон ба пеш зинда бошед. анакнун учаҷон инҷа уже хуштомани золим. нигоҳ кунед да ҳаминҷа қариб нақши золим хуштомани золим қариб 27 ганда уже 40 нафар ба буромад ки шумо 63 нафар шуд учаҷон ки ганда. хуб анаку барои анави мухлисонатон як нақши ганда бозӣ кунед. гӯё ки ман домоди шумо ҳастаму хуб ганда ман хуштомани ана ҳамин хола ҳастаму хола гӯё хуштомани ман домоди хола ҳастам. хуб рафтем. ассалому алейкум модарҷон. ассалому алейкум. шумо дуруст чихел мебинам настроениятон дар ҷояш нест. ки ба ҷояш оварда метавонӣ агар набошад? бале ман омадам ки ба шумо ягон кӯмак кунам. با یک زنی خودت یک دارو دواخه دادن نمیتونی با تو با من کمک میکنی. خلاجا این طور نگوید. من در ساختمان کار در اومدم. الحمدلله در یک روز 40 سومون به دست میبیارم. در ساختمان؟
تو کی وای 40 سوم به دست میبیاری کی دارو میخری وای دختری من از سلفا زدن دیگه از جاش خسته نمیتونه حیف یمی دختری نازنینم که به تو برآورده دادم این صدقه هم دختری خوش بشوی این همین همسایه ها گفته بودن که نت این یک نوکوری این خاک از دستش نمیبیاد راست بوده است صدقه می دخترم شوی خاله جان شما با جای مادر میشوید برای من خواهش میکنم مرا برای درست تربیت کنید نه برای بد یگان وقت خوشتامان جای مادر نشه خوشتامان مادر هر کن ماشینه در رفتیم دیر شد فریادی بی صدا افسوس دیر شد این جانی خستم از عشق سیر شد خوب کنی بها دادیم که خاله چگونه بازی کرد خوب رفتیم خوب باشین خاله دارم خوب راست میگه خاله جان خاله با پیش در حقیقت گنده بوده زور براو بهای 5 بهای بمونیم بیم بهای 5 خاله نگریز خب بهای 5 زوری بعد توجیکی را اول یاد گیره گم نیست انکو همین ای تو درس میموزیم انشالله 5 ملادیس انکن باید پیشنهاد دیگه کنه که ما چی بازی کنیم سرازو در همینجا باز ما بازی میکنیم یا پیشنهاد دیگه کنه زور 5 خوب 5 گم نیست زنده باشین این با پیش 5 گپتون ندارم برادرای عزیز گپتون تماما ندارم لیکن حوزی که فرصت هسته در دستمون تو دو اکتیور دیگه ما اومدن ما باید چی بازی کنیم در همینجا که یک پیشنهاد کنید خوب 5 2 میشه دویم بهای خوب است من تا حال در مکتب میونه دو نگرفتم لیکن ایت دو گرفتم گپ ندارم 5 чушь сообщений отправления направить кадоми гапи ганда гуфтеси ин гапҳо автоматически чӣ ба мондагӣ ҳаста намешавад фарҳод хуб шавад 5 давлат хуб шавад хуб шавад хуб бародарои азиз акнун иншоалло мо мехоҳем ки филмҳои хубтару созтар пешниҳоди шумо кунем ака кино мебарорем иншоалло ба қариби кино имрӯз сёнка дорем ҷога шавен хуб нақши хуб бозӣ кунед хола бозон хуб бозӣ кунед хола нақши хуб шавад усалла хуб нақши хуб бозӣ кунед хола нақши хуб бозӣ кунед хола холаҷон ҳамё пури бад хоҳиш кардан ки як бор нақши хуб бозӣ кунед хуб кане як нақши хуб бозӣ кунед ман одами ганда мешавам холаҷон одами хуб мешавад خب میرویم السلام علیکم چی قلب اونجا کشول است با جایی که یک بار دخترت رو تربیت کنی با جایی که برای زندگی پیشرفتی ما مساعدت کنی و قلب اونجا رو کشول کردن میبیای در اینجا گو که از بیچاره ها یگان کمی نداری میدونم خطا که در من است وقتش دخترم رو نقص تربیت نکردم در اون دوازی میبید باید ردیم پشت جدا نمیم ای آبی دیده رو بجام کن چی قدر آبی دیده میکنی چی عذری زیاد میپرسی از من گوش کن اگر که دخترت رو نصیحت کردن نمیتوانی گپت رو گفتن نمیتوانی آدمی خوب نشود پگو با دفش میکنم ای خونه فهمیدی؟ کیفایا مازدار نقش خوب مشکل نقش خوب بخدو گندگی احسان زنده باشید انا دیده ما چند قدر تحبی شما رو تو اونستیم که بالا برداریم لیکن 173 نفر در افیر هستیم 60 لایک این بیزی باید کسی خولا را دوست میدارد لایک پخش کنه یا بوری دیگر بهای 5 صاحبشونی اطرامین بیرکو قانتون نزنید زنده باشید خیر با همین ما میخواهیم که افیرمون قطع گردد اگر یگان پیشنهاد داشته باشید
تا آمدن اکتیورمون 2 دقیقه باشه، 3 دقیقه باشه، 4 دقیقه باشه، ما خوب گوش میکنیم شما را. خوب. این همین یک نفر ما زبلکی رو وقت کردیم دیگر برای ما مهم نیست. خوله جنگره، خوله گنده، خوله گریه کرد. خب دلتون برای خوله سوخت؟ اگر دلتون برای خوله سوخته باشد کمی ها نویسید، دیگر یکان چیز دیگر نه، ها نویسید فقط. اکا جان من چی؟ اکا جان من امین جان معیوبم، یک بار بخوریم التماس. اکا جان من امین جان معیوب انشاءالله دودر جان. любое время, любой ساعت، ای ساعتی 5 بگه، любой ساعت نه، ای ساعتی 5 بگه اصول وقتی که ما معلم هستیم فرصت یافتیم با میخوریم، پرابلم نیست. فیلم چند تا برام خوب انشاءالله نه. ها 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 نه ها 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 نه ها 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 ها. معلم کار میکردید اکا امید شما معلم حاضرم معلم کار میکنم خلامون چند ساله یا بابای کراسشف چی دارم در نام ساکا این برای خولات هر روز جنگ هر کی یک کراسش چیکو آماده استان زنده باشین. ها حکمت الله ها 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 ها. اکا در کجا معلم هستید؟ در همون جای پیشتر ما گفته بودیم. دروغگو سلام علیکم. خوب چی دروغگو؟ مثلا فیلم نفتون درباره چی ای؟ بفرزندی 4 قسمش هست های، 5م قسمش رو پیشنهاد میکنیم. خوب خداوند نگهبان تو باشه برادرانی عزیز، اپاهای عزیز، مادرانی عزیز. یک گپی دیگر بگم در همین اخیر بعد از اون خداحافظی میکنیم. میگه که هر کس رو در زندگی و در زنده بودن قدر سوزید. امکان داشته باشید دست یک کس رو گیرید، امکان نداشته باشید مشکلی به بار نوارید. پیش از همه خودتان رو دوست دارید تا دیگرها رو دوست داشتن توانید. نفری که خودش رو دوست نمی‌دارد دیگرها رو دوست داشتن نمی‌تواند. از این خاطر خداوند نگهبانتون باشد. خاله جان یگان چی گفتنی باشی؟ اگر خیلی چی گفتن، زن چی میخواد، مادر چی میخواهد، خنده طفلانش، آبادی دولتش شکرانه میکنیم که دولت ما آباد و آزاد است. ما آزادانه رفتار میکنیم، میگردیم، کار میکنیم. شکرانه اولا از سرور دولت خیش میکنیم که اینقدر تینجی رو به ما هدیه کردن، یعنی توفه کردن. ما از سرور دولت سپاسگزاریم و تمام مخلصانی که در کجایی که هستن ما رو دستگیری میکنن و همشون سلام خود رو میرسانیم و در حقشون دعا میکنیم که هر کجایی که باشن خداوند نگهبانشان باشد. وطن آنها رو انتظار است. تاجیکستان به پیش. تاجیکستان گلفشان باشی تو، من سینه هر ناخلف را میدارم. برای حفظت ای وطن آمادم، دستی پرزور همچو آهن پیکرم. خدا نگهبان.